An estimated number of more than 10,000 residents in Country Park newsstands have no toilets. Very few have Blair toilets, while others use soakaway. However, the ones who do not have Blair toilets resort to using the bush when nature calls. Kule indawo sisebunzimeni ngoba asila ma toilet. Indlela yokuzincedisa inzima kakhulu. Ukuthi nxa kungaqhamuka imikhuhlane iyaqala lapha imikhuhlane. Siyakhile yebo abanye bakhila ama Blair toilets. Abanye bazincedisa ngama soakaways. Kodwa kunzima vele. Sila manzi endaweni yethu le yikho siyabe sisikha amanzi lapha sisenza ukuthi sithini. Sibe akula manzi akula sewer system sayenza ukuthi sigebha amagodo ukuthi ingcekeza iye khona. I-disadvantage yangikhona ngekuthi amagodo angikhona akatshoni ngenxa yokuthi kula amatshe phansi ukuthi ugebhe at least the 3 meters vele kazifike uyakwazi ugebhe at least imeter or 1.5 ngenxa yamatshe ukuthi kuyabe kungasagebhe kuziphisa ngayo lakho ukuthi esikhathi nxa ule imuli enkulu kuyakwazi ukuthi kuphangise ukugcwala ugebhe elinye igodi amayadi ethu mancane uyagcina ugebhe indlu yonke nxa kuyabe kulokho kunje sokungathi abangela ma Blair toilet kumbe abehluleke ukwenza ama septic tank toilets wona lawo baya egangeni uma uhamba ingcekeza seqa phezulu kwengcekeza. This is the bush used as a toilet. Ingcekeza yabantu yena basebenzama ukudinga ama toilets ngoba bala ama toilets behlanganisa le dot lani sithanyele eyadini sibuya sithela khonapha lezithwala ngenxa yokuthi omabhima bahambe lawo so i toilet konke lalo khona silahlela khona i toilet zabantu zonesi.